Assalamu alaikum mekendештер. Бүгін 5 сентябрь. Сіздерге курс валюта биржаларыны көрсөтөбүз. Банктарды да тартканбыз. Кандай өзгөрүүлөр болуп атат, андыктан биздин каналыбызга катталып, лайк басып, колдоо көрсөтүп кетиңиздер. Алдыдагы курстар менен тааныштырабыз. Айылбанк 1310 рубль, 82 евро, 81.50 доллар. Бакайбанк 83 доллар, 83.20 евро, 1315 рубль. Финанс Кредит Банк 80-70 доллар, 81.30 евро, 1310 рубль. Капитал Банк 80-80 доллар, 81.50 евро, 1310 рубль. Оптима Банк 82-70 доллар, 83 евро, 1315 рубль. Талисман 83 доллар, 83.30 евро, 1.30 рубль. 83 доллар, 83.10 евро, 1310 рубль. Абдел 83 доллар, 83.30 евро, 1300 рубль. 83 доллар, 83.30 евро, 1315 рубль. Интер 83 доллар, 83.40 евро, 1300 рубль. Инвест 83 доллар, 83.70 евро, 1315 рубль. Кут Плюс 83 доллар, 83.20 евро, 1310 рубль.